Soifua manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o āwhaina mai ta avale, whalewhenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisosoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Afio maya, ilo ainga. Le no fuanga e matua whaata uaina i so o stangata. Au e whaata pena I mono tu wa e seato, siaki mua mua o pepa balanga I le malaiwa le tele. O na e anga ine ilo tu wavandi, o lo o iai le tato VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. O na e ulu whalero lea I se wa ingai matua I maa hofa tele lava no na mātua fi. Le whaleolo airport VIP. O lo no winga, o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e I le malu o te tonu o matou potu whaatalitali, ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame I a matou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo le taimi mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa furu lima ta la mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima ta la mo whanau I lalo se furu mi ngua tausang. E paulawa le mea e te whaia o le tutongi online o na whaani leo lau City I le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lana se vaenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa popua o ta pena I lau whainga amlanga. E sili lava lau ainga monu. Le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samo strong we will survive. Yes, 6 safe.
Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaongaina e pei o whatonga, prepaid, bili o le vai, bili o le moli. E mwhewhona utuai le ta avale le ngata whailea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhai foi o na okai, tau o le whausiei no whale, mauta malawa I Samoa. A mai o na whiriwhiri le au nanga I te manau ia, o na o omi leo. Ona filifili leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa. Mautinoa ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Filifili leo whai o le talo whakauta e te fia whatawina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lautala e o atu lava I le lima se lau lima se futala. Ona filifili leo o le upu check out e wha mautu wai lau whatam. Ma le tua, whatu mo wha maunga I peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maisio le tuatusi. Molo ainga I Samoa, ma le tua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tongi na ilo whatau. O loo avanoa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so se vainga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loilo ainga I Samoa, e alai se whi autostusia I le telefoni po o le imeli. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo for voucher.
steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. O le Os Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i wha Sydney. Whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliu Samoa ma le Pasifika o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sultausanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il whaafuaina o lau unanga, ma ua matua fo ile iloa il tautua. Mātou te mawhai lawa o na mātou malanga atu i maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i ailwhai ngā malanga, mo le ua wala au i aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hale taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga nuu malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulfai tu la ili fitu aso lua yaso, mātou te ngālu lua e tu samfina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia malama lama atili o na sila mwhai tau malama lama lea ili mātou tu lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe, ai tautua ina oe ile alofa ma le wha maa avenga.
Fia fatalo fa po folo fan tu de vanga o le fiafi. Ma lo le folau sa bo ma lo le pale. Ia, ile am talia fo i o le tatou purukalam o le tautai e fai fo i o le nei vai aso i le aso. Super valu le nei o le aso tofi. Ia, e o le au te nofo antu fa aso lubu. Ia, i le nei fo i le malo mereki. Ia, a e le a faina o aso mare faita aso masani o le tatou purukalam. O le aso tofi le nei. Ia, e si o tatou tunu o i Nusila. Ia, a wale fa maua Samoa i so o se tafa. Ia, ma so se tu o le dei fui lalo langi. O lo fa pena no tau wafi fio papa au mo mātou no nofo ma tātou tau tua i fo. Ma lo a fua, ma lo o maua. Ia, wale sa valinga i le whaingo fie de tau au auna. A matalia fo i le tātou porkalame pe o na masalia. Ia, o le whaatahua nei o awala o fisota inga wha nei o na po. Mana tua pai foi tasi le vaenga le sa fa so ai le fionga i le purisili o le tatou Blue TV. Fionga fa no longa ya nai po le fionga nga fitasi. O le tau mo fai foi lele ina ia fetaui pe o le ufa Britania ia upgrade pe foi lele ka foi nga fa fo winga ma match le taimi o le fo longa ma le ma meo ro tutu ai. Ia walanga la a ka ko wandu wale ape foi lele fa old school. Ia lono winga ale yang kako mics man kako frequencies man me fa penga ele ma foi no foi tatu fa salonga man tu lango tatu por kala me a ai vai tatu sila sa mo ele foi ngo fie ia na tatu wa mingoi mo tatu for lau fa tasi maswinga wa ia ia po fiale vai pangore lalo langi ka ke fea wa isolo ai ele ma fai au na suia le fa tau nuina na suia na vai nga le tu sila mai ia ole asia ka kasi ele fa pia wo usau nga rasta ile o ole ale winga fa mtala ole fa tai le na ia i swinga ma wala fa nei o no po le swinga o le technology pe ale leine ona tatou fa o ngaina ia le ala o mafuai ona tatou to e lau rua fesira sila fai po e manu ai le po e mala ia i manga fe tau o le soifua e pio le tala na fai le tengi o le utongi to paitea io tala fo o mala malama ia e na mawai lea upu fa Samoa o le fe loa i manga fe tau ola io o le la au fo ile ro fe kau a lai hola mai le afila o fo el fa salanga la e pio le upu o le tusi pio se mea o se fa sala ai na liua e avea o se manuia na tupu ai le na mea ia le wafua matangi ai upu le vaonga ngana le atunu ufa mai potatu filoa i manga fetau o le soifu se mai kako ia ile alofa maleanga le leo le tatou matei sili le langi o le tau auna a siata fale malu ia maoliko le dei vaenga o le afiafi fia tautua oe tautua luai na foi oe tau te tala noa ma tatou fasoa au mai au vatu. Ia, mua mea i matau tu sa sula le alofa o le tua. Awa o ia o le tua o le ola, o ia o le tua o le malosi, o ia o le tua o le file mu, o ia foi o le tua o le sao le tonga. A o le sini o na mea uma, ma le sili o mea uma. O ia o le tua o le alofa la vaia. Awa foi anga lea i le alofa o le tua. A mai a fio ngā le e le ona oni a tātou ngā ruenga ina ne i mita se tasi. Oh my good boy. Lono winga. Po o a lava mea te whaia i soifuanga le nei. E le onga o sou malusi. I ngā ngea i mika e ase isi. Ioi, ai whamai o mea o ma lava o le soifuanga le nei. O mea e tutu wai o vai. Whamai o mea uma e ia i o vai iha. Whamai o le langi o lona nofo ali. O le lalolangi e tutu wai o na aau. O ka o kai. Rongo wi. Mai a i le langi e kau i le lalolangi. Pe mai no ngai. Me o fio ai le tua. E o mai i le lau ele o lo tātou peko makako feo ai sonoi. Nei ma se mea tātou o iai. Ai la se mea tātou te whaia.
whaamanu lona suafa pa ia. Ia o le ala ngai ala inga kou sila o le tomua o le nei poru kalame. Ia e tele no fia e tanga i pese fo e le ngata o se savali fa le nganga. Ia o se savali e toi fafango wai le tatou savalinga fa le nganu ma le tatou savalinga fa le tino. O pese ia ni ona o onga mani ona le sona le lei. Tai la fo i upo le nei pese. Toi usuina le tatou team ma tau te ia. Ua tele le alofa o le atu. Te loe. O wana i o tatou faita wina le alofa o le atu. Ona whapea na o mea le lei. E nga yeile si e whaikaua mea ngā. E yei mea whapea tatou te whaita waile alofa o le atu o whapea ngā o mea le lei e kukupu. Ai aho o noi popua ngā ma maseinga. Ona tatou fesili ngia lea o le alofa o le atu. E la wha mahalosi atu le fia fili nei. Aua ke e whapea ngā. E lua hanga i mauia e lua fo inai mei o le avatu. E fiso soangia i e prove vai lau tala lea. Awangi o kako whaikau winga le alofa o le atua ona na o mea le lei. Na o mea wa maua. Le ai. Le angai whai mai a fionga le atua. E ngā lulue mea uma mo le lei o e alofa i le atua. Lonu winga e leo whapea mai. E ngā lulue ngi ngai mea. Pe e ngā lulue ngā o mea le lei mo le lei. E le whapea ngā le mau. Whamai. E ngā lulue mea umalono winga everything. Both good and bad. Yes. Tau te sila fia mala uto e whawhang. E ile kai me e kupuai mea le anga ia ka kou pe kupuai ngi le songa onga. Inga ia e iloa ai le alofa o le atua. Yes. O le ale pingi o lau kala. O le sika ngaka ua uma iei upolonga ki ngā uma iei upolonga ka mā e le suia le olanga. Ai ngā o ngā fasi e ka ngaka i rungo le awara kele le more o ngā leanga. Kau whaaola ni whare mai. Wa su e solongi pai ngā koko e kau whaaola. Ai ngā uma e au le songa ngā e vai a saua. Bi ele li. Le winga nao lau tala. E le ai e le ngā o mea le lei uma e ke whaikau winga i le alofa ma le anga le lei o le tua. E re kai me whaau iei oe i mawhakianga, e ui oi popua ngā. E re kai me whaau iei oe i vangu o ata o le oti. A mga kura ngā ka vika. E ui lava inga o sa vali i vangu o le ata o le oti. So, oe ke popole pe a e vai a kungovo. O ele ka maa, o ele ki ngā, wai e saola utala. E ele kai me ke whiu e whai aku i roa kari. So le, se ko uiaro o ngā leanga. E whē lau mangu ia solo mai, ke vai whai maa kofi le roku, ai vai o ele sala mai, o fasi mai lea ka mai ka. E whai aku ai pie, e aka. E whai aku ai wha mai o ngā ole mkingo o marosi. E ngā maua loe ka maiki o lesi ngu ufasi wha le leia. Sika mai o la ngā ku iai. Ai ua o mā kuri, ko aku kuri mā kua ka ule ngoa ele akua ele kai sui le amiu. Ai ngā o ngā fasia e lesi ka maiki ki pe kongi e whaavare vale voi lele. Sika maiki whaavare vale ai fasia. Kau mawhangu aivi. Kau whai o ako e mawhai whe au e whae e yola ko rima e kau ka kalo ma kau a. Ngā o ngā umma mai afo i mai awai wa isala mō mongi ka lia Yesu o le alale le sona o le nāmea anga e le ui a i le kau whaaola anga e le ui le aivi anga e le kau pula e se senga o maka o mōri o whare mai e le mawhai o ngā liu winga e whapenga how many people now anga le ko kofu wharpui e leo mai whawhopei o ngi māmoi. O isi ka ngaka i e powerful, one of the powerful testimony of life. O ka ngaka ngai ko kongu done time. Ko kongu or wharpui. Or wheseri. Ai se hanga le sui ai o langa a o le oso o ye le loku oso o le loku oso o le loku. O le wingana le alena whatu lau tala.
Aua ne i o tātou vivi ma kako whawhekai I le atua ona na o ni manuia ua maua. Pa mai opu, o ka kalonga luanga, mau mua mua le o whakwe ngā rurue mea uma mo le lelei o e alofa I le atua. Mea uma, both good and bad, work together for the good of those who love the Lord. Ioi, anga le o so ka o Josefa. Anga le o so Josefa ma anga le anga ya Josefa. E le o Josefa e vea mapale mia o aiku piko. Kupu no le onge. Le anga koe o ia yo o so wakuli e la kama. Anga le o le o ia maloko le anga ia. Makiai. Ai o mai pe pelo ko inga va mai ya. O ki ka ma wa ai mang. Ai la ngai le tia la si long awo ko ke popole la. Awo ke pole fo sa mo. Ele fo la ya ka ko le tia la si mo le va tia la mai ka kai oi kuspa ia. O le va. Ai ai por kalame ke le tua e si dia ku ngai ro me ka ko ki lua. Ya la nga lenga alangar ka mo o yopu. Fa mai a ka ko kalia e anga o me lili e fa fia me fa lili. So a o for kai mi wole manguia wole ase me o kupu mai a ka ko ke ko yes. A fe kai ma fa mangui nga le loto ile tua. A malo singa. Fa fi do ai fo nga. Ya a maka mai. Ya I fio yo le tala le lei. Matua le tu o war pai sina lunga lunga le tu o tu ai nga le itel malama. Ta to wa fe ai le nga no ya matua le tu o wa ai nga tama mai nga. Ya ai tau si pui e tu mua mapule o fo polu na tu ta faitia ma tu ta faitoa. La tau te. Pora pui na le tau singo tama. Ya a ta to o fo I le malo. Ya matua le tu I tia fau. Malai o le whautu ngā tangi, malai o le tanga manu o Samoa. E matua le tu o wale, fionga le, whokawhitalai. E maise o whaipule uma, sui mamaru uma. E maise fo I o le pale mene o Samoa. Tātou wofo I le tu la fono, ia o lai ta oto a mamai o iu. E maise fo I o le pa ia le whai ngā malo, fionga le li pale mia. Ia, whawhiroa ila nā mau tātou nei fo I vanga, le manuia me uma, so lo ma le lei. Ai mana tu le uto ai tau nu o tātou whewhande, ele umis tātou proklame ono neli tu. Ono o le ai, wato e amata tau rumanga o le fono au whaitula fono. Wa maa ngai a fo ile waka fia maka le fono, ona. So le se wa maa ngai a le swinga, mai tālo sia. Ai kaua I le kingi ma whae, mai a inga fongo kanga fo o usu le teipilde. O tāo fio fia ia. Ya ai fo le manatu, e mana ia nei niso ma tāo. E tātou ora maralonga. Tātou mor maralonga, I fono tātou nunga la ua. To ai tau nunga sa fu lau o le telefonu le vai nunga, e momoli maila na tamba wha sau sunga li a taua. Godfather, ele tātou ofisa I manukam. Ai tātou mor maralonga, foi mai, to e wha o tātou puklam. So fo manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisoswani tangata o a whaina mai ta avale, whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesosoani I tangata uma o le Pasifika. Ai se a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisoswani, wala au mai tato ofisa nei Crispini Australia o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Oi, kau! Come with me. This is where our adventure begins. Oh yeah, oh, fa
You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Ia. Tero, ele o mau atu lo si foga le a taua whamon bole. Tero, ele o mau atu lo si foga. Io ele o mau atu le ele o lambai le orio a sunga le a taua. Ia ai le a vaina le la a te lona la taua to e fixa ele ia whaatalo whamo folo fatu. Ia I lau sunga le a taua hau vai atua. Pi fōringa mai na tau pisia mai le sami ia le ia nai au waia ia nga e malanga mai ai ona o le sou o le pasa le u te wa tau le langona tua I lo le. Ia ai wha malom wha whira ia tu. Ia wāno to ai tau nu mai fo I le neivanga o le fiafi. Te loa seki mai loa lau orio ia na sau noa mai la ia test mai fo I le. E loa ai fo I wa. Ok ia le tūlanga ua le wha soa. Ia ai toi mamuri atu le wha malo. Alo le folau malo fo I le pale. Pea ona whai atu. O te loa lai wa amatalia le tātou whanatanga fo I pale mene pe ona whatu le lafo. E le fioga le taitai o le aturu. Ia ina ia whaau pea ngā luanga whai le pale mene. Ia ona o le tāua tele. O mata upono soala upuleina. Nea nganga fo ilale le la mafuai. Ele umisi tātou porkalame. Ia pea no whetu a seki mai lau pito le ataua te let me know. Ia whairoa I fo I o le ua. So no ngana nei mai le audio le nai. Kalo fa siaka? Ia, na usi ka ua. Ia, sau ko mai palo le folau. Palo se fo mo ma lagi ma, ia papenga fo I mai mo mai sa mo ka programa nge fiaf. Ia. Wa, ai we fio marola wa. Ia, oi se tatili mana o te tati a matai na mea walanga o te alo. Ia langa. Ale kargo e kaimi lo winga alu agi pokalamo e fala vela ve kerwa mai afi ai. Le ai yo le wa no foi wa si la mayo pe no foi atu. E o I tua o lana ne yo lana fa mi na. E o le taimi nei talu no ma mai talu nga wa fa vea e sa ka ko ko fa vea ma tu ne America. Ai o man nei la afa le vima. Mai la le taimi na tua ai Mr. Falai le ma tu fa. E o mai le so te no lopo feo. E ko wako. E le to e watu. E o Paula io e na ole se vai. Ole vai ka mo pia le ina ua. La ka foi le mama for la ngara pa ma vo ai so ri nei tu sai sia matu. Ei. Ya, le la wa to si la na uma lo le vai ngale. Ya ole lunga nga yo lo fa avea foi nei taimi e whaasirisila tuai whamoli tātou Victor Violma San Bernardino a Iese si o vaai e ai ia o lona la e muli atu e bifo lunga lona ofu o le taimi muli ana vaai a ia o lona ofu lea le na malolo ele natou awana po. Ame le ofisa o leo. E le hai langa a ave ofisa o leo pa kuloroka. Ia le fainga. Fai o maku kere ngā mea ngā kasi kako malo. Ia me fai ma kam fai papalengi ia la tangsa malo ama ko ia. Ia o tau mai atu pese maliu nana fai mai o nai te pe uli mai ua fale la wasi ni tau maliu pele. Ia ia fainga o konge ama ko kaiao. Le faina e no fai atu. O mana fai la utala nei yo sa uni tapo inga ma la utala le feto foi.
O le la ki a le na tau malo i ta longa na tia nei le anga sa matou ta alus sifuru ma le lua i le ta longa i le afa atoa muri ai ana atoa matou au i le se bi sikele ka ke le fo ni le fai no ko ka fo ya o le kala go nga ka longa makaga ke le ko ma ko malo o le banko wo ai o le ia fa tai la ia si na be fo ile le tau fa fia tu o to wa o ne ngaro o to si la wa va or ka rogari or ka o pimo ko ka bele le our strong tower ai o le ia o le la tato feto ai wa o se o lofa ele ma fai na to wa tu fa to ila lo ma to malai wa ma ko malai la ka alo ni ya so pa lu la ya o le si ka ko ke lai ka ko ka ngo ole taimi ele o mi se ta fa so ele ne ya fiafi ona ole tu langa to fia mo boli le mai mo anga tato wa tu ia ile fono i tia fau po ani palo le lei ono e tau afianga ai ona i o tonga le ataua fa fetai na uma lona tatu ina tu na poilunga o le social media malunga le tapu kalame le fa fia ula le na alu fa nga se le la au manosi ai fa nai le moli o le au walti wo bawa ale na bawa o va vai tu ai saulo i lunga ma le fa ai loa a matanga ruenga o le ua maua kai ale over Mary io o le tangata i ngoa ia te lo foi stemi to atu lu o le tangata sua fa ia sape o lo motu mai le afio anga o iva ia tu lo fio anga langa o ngai mai i lunga iva ma vai telefon angu sa ia ngai piko o vai kele so le misi ngai be fa peso vai tele cartel a voi leu te vai atu ai o le mea la le iloa mai e fai pule ngai o ifo upu ke kele ma fai kio a le ma fai nga o se kau fo a mi o ngā la tu e wo ke lo vai ke fo o i ele ia le video o le ala pule ia o sila la ia mi o ngai ia le fai mai nei ale winga o la ta fa metalanga ia ai sa we mari ngosi ma ko ngu pele sa va ia iva ia le e o tau sila mai ia sei play fo pe fa pe le la tu tu tato wa video le e to fa fo mai sa uanga ia ala fio ngai ta io le tu tono il parlamento ino bene no fa la ro mai no Facebook e kono tele ma fo wan fa mal fana e ta fana i lalo street lights ale PC te mi lava lea sa au fa tonu ina leo e o su e ia mau al tangata lea anga leo tau talangia me nei ele uma o tau e tal sanga mai pea i street lights a wale malu pui ale pe on sound or sweet o faftai atu ntanga luenga leo maua awane i tua talaina i tua tangata whape nei le mawhau i mea le malo ma awa tauna whai ai ni whai unga al whamsinonga tū ngā tangata whapea ma whasi sira i lunga le tunu ia sila fia el punu malu ali in fai pule ma ia sila fia Samoa tangata le mafau fa pene o le mai fa o ngala au malosi la tau te fa le ngai me to tino le malo ma e batu le fau tuanga ui atu o mana tu e tau na fai le upu nai tono le pa mene nei anga le mai moa le tunu ale fai usul tatu fono o ai e malu ai ia me to tino le malo pe o no fai atu pea ai wo manatu e batu fata u am tau pul nen tanga luenga leo fai e lau tu fai unga fal tu la fono o nei vol va veo o mori me foi lunga ni si me tu pulanga tala vau o fai pel tu langa le fa o rima matanga e foi sa batu foi lau fionga sui kom sina va fai na o maua fai foi ai tu langa e ta tau na fai tanga fa pene langa wo musa sael me leo le ma fau mal fa tu po vesi fa tupu manua ma fa tupu ai tūlanga leanga o le tau fō atu nei tupulanga le ma fau feo ai fa penei peini manu se vai ane le fa fonga mai Samoa e fonea manoa te talo atu ai le pule mamalu ali in fai pule nuu mafia anga pe lava na tata longa ma se fau o le malu o le tata watu nuu pen tau fai atu
o leia ao li in fai pulu al tatou atunu e wa ngala na le fono al pale mene o le fai fa fonga mai le atunu atoa ia o le tata longo le na tatou malo le tatou ngaluenga fai fatasi ile mele na fa la lo mai rungo le Facebook e le tangata le mafau aru fa ngal fana ia le na o tau sila ia le ia taua vai le o fa fa po nga ko fia ko ia ai mo le tau ia e ma ko ma le media ata to vai tatou le taua su e amo ia mai wa nga fo sia ka nga po ia mangi sa so sangi mai i le ka ko ka up ma lo fa fitai o le sila tatou wa nai tala oto o le si tangata le sa maua mai raid fo ie manu lo fa nga solo lo pe te mile nei tu langa o le aisa fala u fasaina o le wa manu mai ai wa maua mai ma se tasi o li po tangata sa mo e le tau banga palo tale le te nei i lalo le fa manu ale sapo le sa mo Uniting Party e tangata le swa fa ia to fa tu manu vao vaila po lele fui mai fale ali litas ia o ko sila la i tangata ia o tatou le o ta pena e o tia fa e te sila fia o le matua fa ai te ngata wa vai tatou i tangata le ana sauli le ga pa loka i tangata e o tia fa e fa tu la fono a o le e miki aisa wa vai tatou ia ia le ia taua so fina ngalo i le tu inga tu langa wa o kwa sa ora pe folinga mai e foingi si vaenga o lai ko kongo kia fau lo ke fai foi mele la vale kas ia o ke ofo a bro inga wa fa penge malo asiaka fa penge la fenga nga asiaka me kongo le mok e de se mele le me se foi ia le vaenga le sap la ko foi kai inga pe fa fe o nga la ko fifiria ko inga ka fa penge e kaunga la ko lunga se background ngi ka wa falling mo se me o le banga fai ia fa kai wo mo o me ka sia o mo ia wa sila le sela sa longa ele sela sa longa o le me pito i matanga o le sa mai ua i ngu fai nga ngu te tauna ye lu ia mai fio anga fai ia ia pulenga no mamalu na o te le fai atu a mea wa tato tu si le lima ya fale ali tasi le ngai ko akele ia e tele tangata fa peni au le ukumoni o ile na mafu ile fa so ile siasu wa matua lau fa ia ya pu le ngali i malu wa le fai puli in fact o le tele ia o lo talangona i tangata la o fai unga ko pungu wa afia i media wa afia sila la o to sa mo i tangata ia wa amata na o mai nei o ta mo e ma run who knows o lai ko muaki o lai ko ki fa ka ni o lai ai ka mai le se o fisiri ai sa o le wali mo ngi fa ia so ku yo ai sa o fisiri ku sa e te fia halu la e lu i la o le bali to ai fa ngi ro ka ko ngar kuspa ia awa ele halu ro la fa sa kui lo koko ma fai sau kulo lava fai sau test pe mo ye kile aisa o le ma fu anga le te sau ia tu no ifafo le ke sau ni usila ma valo o ye ni au ko fikinga o kau fai o ye ni nai vaenga o tau fai na ia tau fa pale ni lo toto ma tu langa fu ile le tu lo fa fo wala ngai fai se au bai pa o na tu lo fa fo bele tu o me o tu langa fa pena o kau fai sau processor kiringi ngolo king wow. We can say that le ata walanga walevanga a fai fia challenger kama le alo tala ne a fai e la te ia le nganga ke fia challenging a mela sa wai palmia then go and challenge him walevang ka wa fai so siaki ore isa ai ore mafua e ke kami solo e te tau mafai e fai se rua fa ka konga mai si mau me ai le mafai nga ru e fai le test to belia ai se a lenga e mo ki ngoi mo vai e mo ki ngoi fei ya o tu langa na le ata wale ta te vai tu ai to who knows how many people like ko wol pale menge ke bingi o le se me le mangi so e fai le o umana tai wol pale mia ai le mangi si
Sa o le ia. Ia. Yo ke le loinga wā ke le po i whaasolonga ia, po i o whainga le lisi whaasolo o ngei test, po mea whai e le SROS, po mea e wakule malo, po mea mai leo leo. Ia wā kasi ngā mereka ke le ilo po i le whaasoloa ia mea ngei. Wā ring koinga whanga solo ia. Wā leo leo lau whai, ke lunga leo leo lau whai wai ngā leo leo umanga whai. Le whainka upe la wanga maua ngisi e positive le i leo leo. Ai o pare menge. Ia, msalo ai anga al pare mia pe ke le po ngisi o pe manga al pare mia ko mo ko al pare menge. Le ia taua. O man fai au tama iso esu enga. E no fai atu. Pe le fia mai lava. Le anga e fai research ma fai tatu esu enga al pokalama. Au te le fai atu la a mea langa le sa ka pisa i le si aso o ai le liki ai information singa i mai le SROS. Wa man tuole SROS le wa ave i ai le to before tasia to le SROS. O la tole wa ave fa tumtumunga i le whainga o drug test. A le wa uma e fo ima. E iai le tangata lai si nia i kokongo le SROS. E iai le tina lai si nia i kokongo le SROS. O lana tama. E no nofo ma se tasi o alo e whaasino ia ni mo. Yes. O mo whaila usu e ngai e. Ai a se whaipe ka whiki mai. A ka whiki mai roa. O ka orore ave runga lato i ngoa. Ai o le su e ngai man wha mauni anga. Le nā. E iai le in loa ngai la ingo o le ala i puri. A o se tina lai mawalunga i tonu le SROS e whainga ruenga le SROS. A ola na tamai no fo male alo e fasino ya. O me ia le feika mele o di e ka pokana. E ma wa feika la vala nga fiu e fe kolofi. E vai mai ala fo e korokoro male upo. E fiu e fe kolofi so. E vai mai ya le ai korokoro kula e ma wa. La la le wingo fa metalanga. E le o ile liki I'm just saying. O te le o fa ya tu langa 1 + 1 = 2. E ke kangwa fa upo fa pengar fa ngo o hai o yengi so kanga yo. O yengi so kanga man tu mai fo ile ya tua ma o te pisa mo pisa tu pe ile vaenga nia. O le mea ko wa le o matua te le ile fe feu mo maka upu ko sa mo ma le sao. O so tanga. O so kanga. E longa rua wa amakanga ka mamai le si au vaenga le o ya kula e. Wa amakanga va ia kua o sa e ale va am fale ko wa amakala ka su le life jacket voi de ka kai punga se ai mare ba ai to e pau wa le o le vaenga le fatu matuna ai tu langa o le so longa le leo me tu tono sa mo o so kanga ya le na le ato ya malo o le wo ba ya ku ile I whunga il whamsingonga lea vai monga a siaka. O le ua mai ia susuenga mori mau. Ma o mai a lemsanga wha waurava ia le susuenga leia o lae whaile whonga o le palmengi. O le lau ua mai o le asonga fuala. O le ua ku ia i whai ia kala kuskusia alo ia. Lako whingaunga kuskusia po submissions. I le songa fua lea, ia o le aso lua lola le kura se fulu. Ia o la whingau i ngai loa, ia submissions le ilumo lo ia. Ia peo kana laka mai ngā i whaapsingonga lea vai maunga. Wa mai, wa umanga whai mo mau uma, ia ka kere ko mo mau langa, o le wa whai mo mau, ai fōringa mai o mo mau munmuria. Ia e whafua ku mare kaimi fōi la leo le election campaign period, ne foi ngala veri simon mau mua ya ai se ka ko vaila wala ngale la o lolo ia kwa fai kuskusia fi nga lo ia la ko ia ma be oi I fam singo wala la so fu ma la so pero ka ki nga manga lo ile kala fam singo nga vai monkolu a siak ma lo faftai o va vai tu fo ile bodi ma wala si fo matai le na watu muri budi wo o te leilo o le va au malal nei to inga no ia ke fai wo fie ka ko fai fai wo ko inga mo mau fa pia e tau te le fai atu foi ono o se mana tu fa pia o se fa au se sia te yo se le ai ka ko wo tato wo ile va enga anoa
ma tātou o i le tūlanga o loa afia o le kula fongo le mele o i loa e ngei kangaka e le o ngisu e ngā kala a se upo o ngisu e ngā kala se awa ruma o malama ea nei tangata o lai o i le fatu o le tūla fono o le mauka po le fale le o i kangaka ngei so le o i le la kou ke whaawinga inga le kula fongo ma la kou whaalili winga le kula fongo ma o la tau enforcinga ma whaamalosia le kula fongo e le o ngisu e ngā kala i rumongi iau ruma o la winga wo vatua i le tala lele i atu o la mangingo a pili o kala si pela mai le kaimi o whaako singa a le fo ia la kulea ko inga nga wha moe ku ngei la ko e mamafa o kama mamafa malanga mori mau ia a le sa le mori mau e sa ora kaimi le nga le e kukusa ma le aferi ma se lau le nga fe fo i le si ia fio au o le taimi lai fato a nginga fa ma vai ese mai o tai o li seu ma le HRPP e le official e le declare inga ese come singa o fainga paroka a mea o le alu e faisa fainga paroka re kiki le ai o le fisiri la wa e ngei mea ua kukupu mai e ki ngā ngai loa ngei ka ngaka e le fe kau i aela asonga o a i fea lea kasi lea ko inga ai ka ke roa kwa se lenga me marfusi ua ma vai ka ke vai aku a ilanga savali mare se lenga o longa fusi ua ka ke vai aku fo i onga la e i fai wala vale e fai loa mai ai wala vale fai loa mai ai le paki langa alu e lango lango inga ai pause me e fale kongo e le o e lengi paki ka ngaka le fai ua mea la o fa masino la tote ilo ina ala le e tusa fo i mane tula fo no le ate e wanga pau e o mori mau e ka ke vai ko ile e ingisi mori mau e ese mai nai lo mori mau nei le pia tania mai na batu ni tupe ile taimi le fato a fa ilo ai tai oli se ure adres de o mo mara mo ko ka mi le fa kula fo inga asiaka ya ai kasi vai ka fo si la mau ye le malo le fam singonga o le test ka mo mau ngai pa ko ai foi mo mau ka fo nga test mo mau la ko ele se lo finanga o le te vai tu ko meni stasio o tamani ya tate busu ai le o le tara no e no le me al tangata le fai mel ko meni no le tatu ko kala me fa pe mai o le sui le po le tamale ya tu madubao po le fui o le mau foi malonga kali o na foi mau fa tasi malona tali a le te fa ba ya tu fa pe mai sa pule no le fio anga pe o lo o pule no pe sa pule no i le fio anga po tasi fale ali au ya o ka ko va ai la ka ko pe a fai fa maunia ya la tatu papa ya tu pe wa ko kele la usale lua sorry po tasi fale ali li manisi el tote o lo o sa mo le e lu o proclame a fa pe fio tote fa maunia le fa mtalanga le no ai to ko meni mestasi mo ya ona confirm mai la ai a fai mo ni le ya to oh my good boy wa ko sila la yanga pule u yo wa ye pe a mai fa moni anga ma tulo io awale mo mo na tali io o to sila la ia e sel tulanga pangatia le e sel tulanga pangatia le o isi tatu mania you can tell, you can read between the lines ilaina ma vai ilaina le fionga pale miela na saunoanga wa makuwa to ata mai se o ya le kakare ngaru fanga le modi e tate va ya tu a sala fo le kinga e se vai o le kau fai aku le pawa o le kau fixa ku isi mau mea feika mai le pongi sao au wala a le fo fa mala matu ai o fo fai nei tu inga atua io e ma o amenele atua ma le fa fo ba wala tatu tu ia matua fa malosia ni tu la fono ma ni fai unha malolosi e kalokai io a vatu ma le fanga le si vaenga e te tauna su ele la o malosi pe wala se neina tasi le na vaenga awa e te tau fo ila na msili yatu
ona foilele malosi se fasalanga o lo u mia o se la au malosi wa e lua me i le vaenga lea mua e yeso la senge fa kanga inga e carryinga se la au malosi male lona lua o la senge fa kula fongo la au malosi si ta sia vaenga e toi fa mana tua tu ngol proclame ya elo ye tu valea o la ya le anga tonu fo i tulanga o le tatu matanga lo le malo i susu engo o le ula lea ai na ona toi fa mana tua tu vaenga lea atu yo e sia ka il ma fo le o la pe waring faile me waile nga uye ke ba ku pe ko ko fala ko ye nga ku le ka vale o nga la ile nga ye faile le funga le mori le ai o ke ba fo lo po fe o la ko mangaku waring o faile me ai o se me nga mole mo ka fe wa il pong sa mari ku le a fa pe fo la o ma ke mori mo la ko le me nga le o te si me pong sa ai ku per mori la mele o ye e ula lato alato paipa me fa pena o se pongi sa po la lo ni la au fu le fa pu lua o fa ye wa e tasina va e ngai e o fu le e mo mi ai le o tape fa pe mo li ma fa le fa pe ai ia te au o ina o nei na tau masua le mele o le malova e te va ai ta ina mai le malova le lo ma fo le li ya pe markuliti ma be o fa pe na o tau e o matua le lo le me o le afa ya tu la kanali atu ya malo fa fkai e ke sa mo ko ke ka mi asia ka le o manga le o la ka le in ka fo le Asian Development Bank len ka o le ka le la ga le mo nga information like ki mai le fon kanga le e leo se fongo kanga nga abe fo le la fa account ba le o le kala ngo ingo ka upu le a le se fongo fo le fa pele la fa account ba le o le fo kwanga la le Asian Development Bank po le ADB o le la ko fo kwanga fo le lenga fo lunga le lua ba le lua ba le fa le fo kwanga le langa illa ko fo kwanga la lenga sa fo fa pe o nga ba ai malo fo le o nga le se track record fo le e ka umangi profiki mo ya me se ia yang investment plan fo le fo nga mai ele a venga el plan al malo o será ko kalunga fo le fa a maka ko ia kalunga maka le fo ko inga le fo nga ATP le ba ai o se ka fo le a ka mai ma le leilo nga sila fia me ka ba le inga ia sosoangin ka upule al malo ele ai ma se mean ka ua ele e whanga ele ATP ele vea ele popo ma le ngiu ma le ma whakoanga moa po mea kau whakoanga le ai ma se mean ka ua ngā mea nga paua mea ka ua vaenga whapea e ingi sia kunga Pasifika o lo whaila ko loan si mea whapea a ele ia awhia la ka longa le ele ka longa le so ke le lola po ele ua mea se se ane ka upule i me nge fongkanga ma ATP ka wale for ATP e se ma ATP ng fa pe o la lava nga manga ia lava la ko kan nga la ba ya ku i me notes nga mai o lang kan go sa o al fo kwanga mo ba le lumanga ere ka ngo se sia me ya ka ko ba kala le sa nga sa wala observa nga fi mo kala ko nga fi soli pe ya o fa ya ku le ATP o fa se ko fa le mo ma fa se ko fa le popo ai ku ko vale i peka kilo ku meang saule le observa ma mangis fo fa ki nga sa saule le kule le fun kalongo ye ya limongi ma ya male ba fun nga male o la paua yo tangata le ataua ma fa fo ka be sa mo a tatu tala no lo article la observa na to lua tangata na au mai na tu la epa limongi fo ko e pawanga e paua yo tangata le ka mi milo solo o tangata na feita i media o tangata na ngaleanga si observer o ia o le leila observer si ya fioga fo ia savea sano malifa o tangata na anu ia le utoi le utoi o a saunge le tatu di edita wa umanatu ai nga tusinga ma article o le nga o le kusi mai ia o bangaku io e pa wa yo me le fa le o mai nei tangata a ia dia po o le ale tfatai le fa manino le sunga le ataua ia vai ngai le se le tatu te popole ma fa popole ai
ia te o le atua moni le lau ua lava le sauaga le suga lau le maleto lena faitotonu o le fono o le palemene kaakia mai pea makou plan ia tatu io tati atu io a fai ua le kalikoguiga e Samoa ia oukou makou foi forofolaga e ala ia kou pelega o kakou igoga kola ia o kakou afoi o la foi desi mea pepe a fai ua le talitonuina e Samoa ia haʻoutou folafolaga ia ona pōpō lea o le manoo ma ono sa o le a foi le faiga e fai ai le diola le mālō ma faletupe teteli pei o le Asia Development ia Central Bank o a uma nei World Bank o le a lava le faiga uō ma le faiga pāʻaga ua silafia e Samoa e vaavaalua ai ma nei faletupe teteli kaakia pea i le porokalame e puleasi kafuge le la o lona sa ai se mea i tatau ona toe faasaʻosaʻo ma toe tapena lelei tua atu o nei mauliki ma nei faamatalaga lei ataua ma le faafofoga mai a Samoa e taputaʻutai me suʻe uma i luga ia tulou le gagana ia le alakaʻua foi le rat o le upuga lea yes ua tatau na suʻegi uma i luga tagata ia lea e aga faʻisumu malaga o le lea e fai tatala le au lalafi le au e lē fiao ese e lē fiao e suʻegi sigaluega ua e koe efa e saʻo e le faafafige koe efa maua gisi galuega a o loo lalafi ai pea ioe ma eli aulu ma faatupu faalavelave ai totonu o galuega le malo ai se clean up e tatau ona toe sila totoa i ai faiga malo e meso le fioga le palemia ma lana kapeneta ma lana taʻitaʻiga ma kua koe e alu lelei se clean up i totonu o matagaluega nei i totonu o a uma matagaluega le malo matagaluega tuma oti a le malo ma nisi o matagaluega e galulue ma le malo ua kakauga fai se clean up o kamaga expose uma mai luga tatou foi o le porokalame foi lenei o faafofoga mai foi tatou tono o matagaluega laavatu le fesoasoani lele i atau ua o le taporokalame ua fai ma faamāmāavega ma vai malu i totoga o le toʻatele e maise i latou o loo tausaʻilia le amiotonu o lea la ua e mafaina ofa atu taʻua e mafai e kalia lelei e taʻua ni faamatalaga lelei aloa e amai ma ni pine faamau o se kangaka o loo kou faigaluega pe faigaluega i matagaluega le malo ai o loo faia le olaga kau faaleaga lea i le malo magaiaga o fale atau magai kele agafiga kakalgoe asi akai mei o faipule lai ko le palmenge ma le fongo le palmenge ma le avango kele lava mfaiga fesili mfainge la kolauga le fankauaga wangele le fainge fo fkalai ngisi fo e fainge la ko sanganga ai nga po mo ave fa fkai wa ko kele yo o ko le ko kitipia mai ia me fonga o fakalonga ia fai wa ele si ma kai mi ma siaka ma ke makamaka si me kele mai mo ma kai ai mo la ko le ngofo ma kipi mai ngi ba nga ka u fo ia ia ngba kula le pela me nga kipi ma ka fakalonga ka ngaka ma ni mo nga ngafi fo ko uma la ba fongo ai mai fai la pokalama o ka le la pisi fai aku ele ka fia ele fongo o la le pule fonga nge me fai kioinga ai le ai mo se me fai ko ngol palming saka kau o nga fa ngalo nga kaimilea se kali liming ska kali palmia ai vai le sauling sawanga angafi o ko ka piska ka vole pisa fa sanka o kala pe foka ka kala ma fa pui o lo fa ngongwanga le foi me la valen ka kalngoi le manga oi palmia le me ngo me social media la mai la kola pisi wa nga paule me ofisi di fa la pisi kali fa la pisi ala ka kiel me nga fisa ka mangi ya so fo na me ngale kula ye nge se kaimi nenga ka wa nga ko elunga wa lo ke va ya em fa yang mo nga ofisi di fo nga fa pe ko ngole o po kala mo wa o kadi inga yo pa ke ki ele se me fa nka a lo ke fa ya sole
pe ia e laku at pa ke ki fa sa fo le pe ia ka ba le fo le la lu sa o le ai ma se si fa la vela vela laku pa ke ki le la ko ngi e mo si le fia le ata wa o le mena le watuku o le mele watuku usa wa fo ene sa o pe pero ko ko pale mengi ele usa ele sa o pe pelo wa lua me ke ma wa ko ko pale mengi pe pelo le wata to spoto si le fia ma to lo o ka ko lo e lua me fai me mo o fa ku o le la fo ya e ke aro mai o fa mo ya ma le do mai la ele ese meu se con i pe pero e nga ya o palo foi le pi fa mari o se mele o no tau fai o ni la fonga mari tu ai na tete ele ai la ele sa o ko por pare bengi lona lua ele manga o fai ni kala songa ko ula fo ai ko por pare bene ai se ala nga re uma fa ko so kala ai Koi fa askaro muri ua kala ai tu sa ua mana ia leo mai e tau whaaleanga i rungar social media e maanga ia re sa ua kau whaaleanga i rungar social media a wafo i ki nganga le hei se si koe kari kou ai nga o ang kama vai por kalame ai ai pa wari mea la o fifi ai wa let out ele Ol me o ki fia kai. Ol kalko kala uri. Kalko e mele mama mo ila ua. O kai pe fo le fo mai la nga lu fa fo mai la nga fa ang fa lo ya sa fo ka o ko ka fa mai. Usale ore mele tu lo. Usale mele o ko. Usawa wailoa le le limo. E leto e maua so na vanoa le lei e anga i ere malo i to tonu al pale mene o le mela le e te tau ona faise i ngoa la uvaenga le tau o le social media opposition i ele nga masalo le ngoa sa unga kama fai au pape ia tatou followers ma tatou supporters mana ia le fai ngoa al pakia ko korura lei ese mai le HRPP ave sa o ar falanginga o HRPP oppositions ave tai lo au ave tai lai ai lo au ma resi tino i matutua ai manga ia ka ko fai ngonga o ai ngale o social media opposition ora kamala dia e ke si la fiele ia tau ora kamala dia e fe ko ai maka ua o ka ua usa o i ka ke levo ai mare o ia ka ke levo ke levo ko kusa i rungar soso wa foi langa ele ma faina ta o soli parlemene langa ka ke levo parlemene e mo mai ma le tu mai o tatou po ta ua ma le tatou pitola ole pou no fa lea the fourth pillar of o ka ko le pou ko lo nga fa lea o fainga malo lono winga ele ma faina na e sa ola wadi e fa mai ka kele kusa pe aka ko wor la ko para ka alo ki fa ai talu ai ono le fili o mai ngor ka mala ka alo ka ke kusa le ya ai ele akor la ko awa siak a foi lo te fatu le la tato fetau ka ko pingi lo ngore wala ngale u fio mai fo ka alo ka mala ya ela ka mo ka mi ka Escobar ya ngar ko fikula e o ele akor la ko o ba ko kuri diska ka la ko o ina na wa o ba ko kuri mai Tone, esse fai se kala, se kala. Ora me ko kuri ke ni o maina. Wa ora me ko wa fa mai le kuri e o fa muka. Eu queria ngara para de senga fa muka mar kuri. Ya, ang sa foi. Wa kalo fai si fai fe au foi le. O va aku amaka nga pala o vale ka kan le ki o pa fai po kala mar ko lu le o mea la vale ngo fai ako wa aso ia o i kai no fai ai wa ngo i ko le radio sambo o mea ke ma ka pise mal pule e fa pro sa o kala fa o ki fai mea ga sa mea ga pa ku sa la fai pa e ga fai
A o vai ku sole. O sa o lo ko mai ngai me ia sa nga fa ia soi. Ya le la wa fa muka io fa muka pe se fa lo ngal kuri a. Ia io o fa lo ngal kuri fa muka. Ia o le fa ku sole. Ole fa lo ole tuli ole puaso uma. A fa pa langi o terminate. Ia ai a tato wo le ngana so uma sek. Sek. Acerta le fa sinimo lo fa mo. Ia fa mo pe mo ka. De la fa sa ka o ka o melia. What would happen afa pe o le finga le palmengi o le kuenga finga o le ia so e lua. Like what would happen to the podcast like Canada's podcast, my podcast ko faleanga. What would they have to talk about? Like, o kamanga. Lau whionga ni lipule. O podcast, ku se ele lei lo le ngan pale mene ma okay me o podcast nga po fale tamai fale fasara launga pe o pe va fefe. Ka mo foi de nga. Ma ku va fefe nga ro pa ye mi. I mean, if you really think about it, I think umaya kuenga upum famakalanga fengi de palmia yala oni. I mean, what else is it that they haven't said before that they've, you know, it's just repeating and repeating. Ole si me so ka pungi wa ole me kan go ia. Ai ke sirafia. Ai ke sirafia ele ya taua ma le fionga ya nai. E solonga le loa e uma lor kausanga ngai ni fongo o kokoe o solonga le ia le koe mo o keila ko ingo stui e keilo oi e unga kausanga me ko inga si reo mai fakala mo ka mo le lei fosi i se ka mari i a siak o le lei for ko inga o foi ngai manga ya senga mo ya nga se senga bele nga fai ala mai e pinga mari tulanga ia o te mana o ia na ia mau pea tulanga malu o pal mene vai nga ia ia fo ina ngalo ia tia me uma ia fa malu lu te fo i lo vionga le fo lai ona fa pea u ele itaupo le sui lea wa uma lana sauno kulepa. Ya. Kulepa. O ba ku wa lofa ya la audio maria ko nge vai kai. O ba ku wa maka nga fa pelpele ka ko parmia ma fai fa le ka ko parmia nge vai kai. O dulanga mamalu e te tau na tausipe o le vale ma le fionga le palmia. Ona i fo taimi lo wa fia i ala le tula fono. O silia breakfast fu tu sanga o la pa inga malo ia le pale mene u fai. Le tempo mole wa o tu la ia i mo wa taimi. Lu mo fa sino. Le mela le ua fautua mai pea, lava pea, lau tolua, ia, malfanau. Tuia le malo. Ma tau fai e whanalongia, fai ingo fai le fionga le pale mia. Ia le mela le lewa, i manatu ai hoi. Wata tau ana fai mo ini. Ia, au halo le tulanga i le fonosu Samoa. Kulepa. O la me ngari ngai fa sa ali mo ngi kau kala le si kupe me kupe le faingi. La me ngari ngai ka fia li mo ngi a ngi kau kala le pakeki. Ole ma vuanga la via no manatu ai e fa muta le tamalea o na toi tutala i vaenga paketi ona e iei vaenga na fia mai e fo ia a o ngalui le male valele ai Pe wa maka el fongo palmeng. Oi, kama o lo awa. E ma ke o ko fia ka se lo fa e ku le pa o lo awa.
e te inoa whata to e whaalongo ale aloa au e ki dipi na nei whamuru kuri si tongia o le to ai ngā palo lea marenga ngana lea tau te mo o mia Sao ia. Hei li lea lea ua toe a matau na toe au mai kama fui le ngare kongi wa sila fia le reifo i a sunga lau le mani to le kangaka le la mention no ngai ngoa kama fui si kau kuku mai ngai koe a mai le old style vo le lea e a fa weni tatu kilipi le fa borbo le lo anai sei tongia e nei lunga le tulanga de ai io e dai disi fo suanga i tono pa langa wa ko pole ko inga i le i faia le la unga fa ka po sa fa I wo mo pole nga ia ai o i le pinge fa mau tutu ua anga i na fa le tonu le memory of to ina ke loa i se me pito sili o le message ma le sa vali le ngamo moli mai ka mai fasi me le ngaku e ta o mai ai o le HRPP ua matan ta i o to le to ina i le tūlanga fo i le vare matua i oe o le tūlanga na ia Paua me fo le ya lo au a siaka kwa musu a fa lo kusi koing kwa musu a le manga o fa manga ku koing se me Ale wa mawa toi foi I wa ta uma tadia lo au se uma na play tu ko ta uma tadia lo au mana tua tato wanga masani ele tule mai o le suio safata ila son nafi o lana launga fata o poulea e tulanga masani o tato mauta nei e a foi fácil sila mai no foa e sa noanga fa tau po ina ia longo ai mauta o wani toi fala vilave sui a mai a on la tatu pati lea fa fong mai fo e le tu malo ia o le lopo toi fa wau le tulanga lea le ngana fa la vilave ina la sa noanga ila sona nafi e se fa mal manga fo i mal cabinet ya no tulanga ia e ta o pe fa mal manga po ni tulanga fo i fa sa se mai le sa no nga fa ta po o ta tu fa lalo le al ta tu palmele ele urwa i sa no nga fa ta po a sui la son nafi ya o misi a tola ta tu pat ya ele fa ine fa ta tu pat ta o le ia nga matu fa manatu e te ua ngalo le fionga te le tuanga I lo o lo tiu te na fa manatu to ina le me pa fa pewa ta ngalo a wo mana fa la nga fa ta po sa tu mafono ia o te fa manatu atu le manga fa lo ona le o ta ua ia lo ngo fa pe o te fa manatu le ia ua ngalo ia te ia o pa ua ngalo ia te ile sa ngalo ngal na ia malanga na falo wa sila la le aka le beto no le te fai atu wa le vana le to fia mala na ole wori tu ia te wa ngaro ko inga ia la fa ka po ko mo fongo le fongo kalwai o ngal le fongo kongu wa lenga nga fai le susu nga vo nga wo kofi pa le komi ki fa piko fo le pe susu nga ala ko o me ke fa pika ai o la sa serious lava yer ko inga fo le o longa mangaku e fai se la fa ka po ko mo fongo o le mo ringa mana sa vari manga ia manga ia ya wa ngalo sko inga ai fa kai o le ke mai ka walang sa wanga la manga yen mo ringa mai le pe kai vo ngai o me o ko fa ka ko fongo fa ia o le a foi o I pine fa mau mana tua e ngarua male tua I dona lava taini ia te au ia o le tua o le lesona there's a message langa mo boli mai I festival lea o le message o le wangalo ko inga ai vai fala le tani no au la sa a wangalo ia ngalo ia io ole winga o fa matala
O le la o se isi pa va ia le sito te no le paki a mi se le wa nga ye puno no la va ma o tau tango ili o le va fia malo mo sko so mo ngalo mea ngalo mea o le va fia ko ma ko yinga o makua he's tired you know ai o le to ina fo ilo tanto no ele te tau fo ina to no fo o mini fo no la ye we ele ka ko fo o me sa fa ia le la wala ko ya fo ngi o tasina sa vali la au mai wa matana ngalo le afo le fa tani o le ngalo me ali ata u Forgetful. Yeah, forgetful. I think you're looking for dementia. Yeah, por dementia for. Yeah. On le. Yeah, le te ulango la wa mata mai fo no tanga. So le ai no ai to na dei. Mo le uro i mi fato to va ai ale ya fie me le fio sa fa pito. Oh. Langa te roa te wa te uka kokorosi ko umala na sau no anga. Yeah. Ai fato a o to va ai ale ya i na o va ai to na dei le amata ma pro kala me ala fo yo so mai na screen le. Ya. So le wa se a fo ringa le. Fato le va pe le sui yo le tangata ma le pa te le fato le va pe le sui nga ma. Yo ta lo fatu fo ia ilo ta va vai atu. Ya yo no o ma o fo i le fa pio fa solo i lano ia po ini me o tau mo ila o le manga ia fo le ke nga ba ku la e maka la ke fongi ma fa fongo lo ingor ka fa ku nga fo le me share ku nga ia ma la ku ko kas se sa ngo mai o la ko nga le ka fi fa longo e fongo ngi ia wa ku ka ko ba nga ia nga ku wa pe ia is fongo fo nga ia ma ka sanga me nga ai mo ki ngo pa si pa ke ki ka ko ba ai mga mia le ku ia le ku ko kasi ma le ba nga le ja pipi e nga sa ngo mai fi fa longo po angi ka po venga ia ma si mai la ko me e ave longo so mi le ko mo monga ko manga me si ka ko fa longo po la se ka del malo na to nula va ai atia ai se ba nga taua o le nei tai ia o le tūlanga fo i le ia so longa le le fono so longa le le ngana o manatu a vitai o le tualalo fo i le fa vitai fo i le sunga tu le epa ave ia i fo o le tangata mutua o le tamamatua e sili anga iai ma va ai la wa lunga iai le to tele fo i tono le barbe e mes fo ni so sui matua ia a la o ainga ngi o vai tua fo linga fo i le wale tu sa la vale le fo i le fo linga fo i sa iai le fionga sa fa pito ia i ono ta ilo iai o le tele fo fa masino ngolo fa nga solo manisio nai vai ia fa mo ia ka po kala ma si ko maka fongo fa tai ona i tatu fa si langa ona i tatu fa linga le ia taua i fa mo mole nai na de toi fa ma tatu tu lava ia sa ta mole ka se mele fi fa ko kasel maka upu mangrela le palmengi le sa fakarango e le sa fele songo ngal palmia e vinga le soangia ko o makai ma pulingu so go e play ko le kilipi le okay oh Yeah, it looks like makai handling punishment to the youth. Mangkualenga kena mea le songwanga le parimia e whakakau I le kupulanga. Well, they're misbehaving in the village, they're misbehaving in town. And sometimes this, o le whenga kai o le makaupule because o ka koura walunga I lumalaulanga. But sometimes, I don't know, do we have to go back to this? E ka kaunko ka koe fo'i koe ngā disciplining ia o ka koe youth. O le
O lau tala mua le atua ma nai. O te le lopo ai le na nofo pu e le ata lea ma avelunga. O le puenga o le ata lea ma avelunga wa lea ngai. Awa a ka kufisiri sawa e kalia ngi ko inga mea. E le kalia e va i lau kele. E iai va ai ngai le te tau. E iai va enga whaaloto i whale a whai o se fuafuanga la vaia whaaloto i whale. Ka kia ia la kou le mea lea ku ui o. O le wingo le whaamatalanga, leanga nga kako whiola uma mai a, ese foi kako upbringing, e whaitau ese foi le toa tele i manatu malangona i le mea lea. A e fisili mai a kia ua whaapeanga whai au i aso ula i kiki o ke kari aku i oe, e whiolono ma maor fuele la, e whiolono. E whiolono le fuele la ma kulanga, ai e le whaapea oni mea, e le lei mo mata o istangata mo le sila iskangaka. Ia ula ia, o te leiloa i tangata lena nofo po ele mea lea mo le fia manao e fia makaukia ma fia kelengi ia nga viewers ma tulanga whapena. Lea la ua ilu mo fōringa lau tele, lea nga ese it depends i le upbringing o oe. E ke interpreting hai le mea lea. Awai ma whainga o whai aku, that's normal. Ai sa ua iloa mareska nga ka whapea mai, lea ke that's abuse, ai sea. Lea nga sa milimili o ia lea nga e ola e le mangakunga. Ma kou e le milimili a ma kou. Peita, ua lea nga mamatanga. Ai sea, o nga o ke le lopo lea le mea nkango wheru funga pu e ai a mailunga. O fusi pa au mea lai fue mai ai. But e mata maresila lau tele lea nga o lea waka kou le level of social media. E makua le fe kau e le se via popula ia ko inga mea e le karia inga fo ia ko ke no langi baba ai. E paule mea o le atu pule mea lea. O le avakua yo le image matua mata ngā o Samoa. I maka o le laukele. O le kau ke ngau e whaakosi ngā kuku risi Samoa. O le kau ke ngau e whaailoa aku ngai mawhainga akaku. A o le toa inga mea le o whai. Ia oilangi kanga kakawhau mai, oingi whangau e fia mangao. E tasi ale wawa ai whanau lau tele i whafo. Ia kungu nge ilanga i lenga o Samoa le o koe wa ai mea ia. O le o wa ai ma Samoa i whafo aku mai ko kongu o Samoa. Nala nai e te aulo wa ai e turupelea. Te leiloa, pe ala o kala e whai e kuso. E le o mea umai ke ngofo post i lunga o social media. Me fo ile misa mai ai isi kangaka ma ka uma yai fa aloko i fale o ko unu ngali ma ka uma yai fa aloko i fale o isi mea le ai o mea nga keep it to yourself e ia mea ia mo oe ma oe lava ia e ke le so ngai awa ele mawhainga e handolinga faso i fua anu ai ai le o ngi mea uma whai makongi mai runga social media wa o mea laranga o nga whai kau ese leo kukuila ma ape peor kala e whai a anga. So ola unga tei ki le vaenga lea tailo sfilnga lo sunga lea tau. Nei sa kare fai le me. Anga e pe mangi kero ki ngope avai e. Mali e leile e se sila lea tau. A foi le na tonua le maua tonua lea tau a peno foi atu. Leanga e le mawhainga tolerating a sunga lea tau a leanga yes, and I agree with him. The way he raises kids, through the word of mouth, and that's 100%. The way he was raising me up, my dad was a ulobala, a fue macacao, a fue waya ki poki wila, a fue leamo, a fue sai, mea umanga, o my tio now. Lai longa, lai ya ioi. La ia me o ulanga whapenga e longa i lima ma. Of course, mo levan kakaunga roka i ngaso. Peita. E ia whaaloko i whale o le winga o la ukala. O le ala le so ngā le kau whairikanga kare ngofo au mairunga i pu e mele lea ma mairunga. E le kai a koe i oe ngisi. E au ngā le discipline lea ngā whai asola. E le koe i oe ngisi karia i kaimingei according le video le wa mairunga. No. It's violence. Yeah, well, that's why we put it up there, just so that we can have a garner and have a talk about it, because it is happening. And it's something, like what I said,
e mo mia le fesoasoagi pulengu'u ma makai o awhianga. A whaapera koe ngā, if this is what we're looking at as a motive, then I really believe we could go and step in the ministry of ki ngā makamaikai. E fesoasoagi le makaupu. Because e sao lelo so ngonga seta konga ko move forward, e renga ka fwoi ngā lai makamaka ma mai mua mai le langi ako. We want to put on the best image and we want to have change. O sui ngā me taunu whai. Nā tōlua, la fwoi manino fio ngā le tua o ngā kār kua mani. La fwoi iei whata o tōlua tōlu whai o pasifuru kōru pasifuru whā. Aua nei tau fia lea o inga i le tama, a wā a whai e te sasa ia te ia i se la au, e le oti o ia, e te sasa ia te ia i se la au, ona e lavea ina leo lona nganga pai. O lai kalangoa mai ere kusi pa ia. O lai kalangoa mai le sasa ma re ka e ao ngā re ka. But, a kako wawa ai aku la ona o mata o le teimile nei, ese. O lau wa ai, ese ki ai oe, o lau wa ai, ese hei ma mea. Ai ia tea, o tangata ia ka gofi ka pu e mea ia maku ifo i runga. E kuloa, o le whaavare valea ngā leiloa. Ai o le a maku ai loa kere, ngoi fo lea whakanga a mai pese ia. E pi e kau justify mai ai o lea o ngā makua i whangau. E ai, i le nowadays mara kilo, abuse le mea lea, violence, e loka ai. Le la uko kusa aku se siku uko ka ngofe pu mele a mai lunga se avesi ko inga loka ala la fa o e uma e ngo loka ma a o langa ye le ngau ka inga i ku aku re sasa le nga ye o le discipline o ka ko lo ala me nga fa ka miki o fesi o ka ko o si la fia le la lo langi ma ka ko lo ngi me vale nga fa ye au lai a fa ma ka ngi me vale la ka ko wa o fi ke le fa so le mele a fa ila ngi me vale nga fa ye au lai kia o ngi mea maka ngā e whaingi ke ngeki, wha amalo si keke, o ha uma me whapenga. O le ala lesi aki o mente ka kou ke koe whaia i kuaku pe a mara mai, o le mafuanga lea ngā leiwa fue whaper koi. A whai ua mau aku rai kūkura pai par wharekua whaiwhi au, waku whawhonga lea tunu. O whea lai fua iai le ami o kongor mele. Ai e maa fua mai ona leanga. O ngā ore pu e fua, ma ave fua i runga. A o ore fio anga le ma ko isu e al kanga kale nga fayer me le ma pu ma langa fa penga ai ta tala noa mai le taimi le nei ma mata o le tula fondo ma le ma ale ale o kula fongo wa ia e ma ko kolosi pi si a me ia e ma ko a la foi la le ta ua i o le au mai ngai le fio ngai pa ia lai ta ua ia a vatu ia i fio anga a vaku yo ko a ao mo ko lima e toi fa fo ia tia o tou lea o ina lenga o le fale a onga mua o kamikiki o ko kongu o longa ainga ko kongu o longa ngu o fale a onga mua ia ai onga fo yo lea mai ya le winga leanga lea o fa por kiki mar fa lo ko leanga mar ka mu fa yo isi fa leanga mea e tau ma fa expose mai ya tua pata tua o nia o onga le that's all I can say winga na la tala awa a ron ngeila o mai lole fio anga fa pe mai ia o mafua anga le nga mako fue ai au la le mafua anga le ai sa o mafua au e le rope aku ya o le ke le ki fai ki o le e le rope ke o e fasia ya ro ka ri ave farma ya o mai ngai wa mala ya ana ona auto fa pena ya o le ale tua pata tua au le bela wa mai le fautu anga la fio ngar tai o le tunu le nga wa sa sau fa a mionga makanga ia nang kako baya kungi le na tato fia uma tala i kapa le ngaru fangar mori ya fa fe ngai la au lai ki ngai pe a mawa enga e fa pe nga e kai e tai fa pe na fo i le onga o me wo fa ya ola una fa so matulanga fo ya marol fa so la tato movie fo la tato graphics ka tato end ya aftai o fai ngor ba yaso le mo tato o kilani na onto fa mana tuatu na tato o kilani o le aso wa le aso fi le o to no wi ngol aso to na ya o le ngalo to fa mana tuatu sa mo u malava ba wo lo wa no e te fio to i le fale sa mo le aso to na i le ta le tasi a na i to sei lo ia male fio nga ya va pasa mana ya Winston Peters fa li lo lango e yo le ngani
pe tātou te lango i lea pāki pe le ai tātou lango i sia tamali e le ke i ko e Samoa longa maku pala ma wha matai why? Because e yeila na mele lei na whai mo le tātou atunu tō yeila ava noa mao ifo o le a wha alau i loa ni sui o le tātou atunu o Samoa o le a tau vava mata mo e lalo fu o le vai whai o le New Zealand first ma wale o le ava noa e a whiwhio atuai ia i le moto Samoa ia tātou whare masani lawa fo i le aso a tau tātou whaausi esi ma le whaausi tala ia e maua fo i ma le tātou talo mai Samoa tātou container talo mai Samoa e maua fo suli ma tala tātou whaausi esi ia le nalono mai au lusu tala whaausi talo ia suli ma tala tātou whaausi esi le aso lea ia ar whaausi tala e lua skulu tala ia e ongo re kau re kalo ma re suenga kau re kalo ia te sua tuai mai lai le tae au le fitu le tae au se ia o lava i le taimi e a whiwhio tuai le atunu ui o le mauta Samoa i le fiafi e whatau ai tātou whaneinga ia o ar whamoe o le tātou New Zealand first o le si vaenga to e whatau to atu ia le fufuanga o sia mātou whamoe nei Amerika tātou tūlai mo Samoa fufuanga mo le vea so fau ia na u fata o to atu se fa pupunga fa faingo fie ia tulanga o raso taitasi ma me te tupu ai ma le tuole fefio le society tala lo ia i fainga lotu ai mo le so fu ala via te uto si sila tul malai le na tato malai tele le Napoli Stadium le na ia i nei Victorville a so fu le na tala lo ia ala i tato sabali ia ma se fainga lotu ia mai se fu sisi na e o tanga vai o malo Samoa mai se fu America Samoa ia ma America nei le malo tele ia malo fa alo longia o le fionga i tamaita i o le konkelesi o America Samoa ia le fionga ia o bua ia o le a fio mai fu e fai ma malo fa alo longia nga tavo i leo le fionga i le meia o le pulenu ia o Atlanta ia i nei fu i le fionga tulai mo Samoa ia a mai a leo vaenga nei lautongia ia ona tatala mai la foi ka i talonga kirikiti mai le aso ato ile so ngofua ai tau walunga i le wrestling show te auto fa peni tala ula matu tala i foi atu ia e fai le fa fia ka tele al sunga Rakishi manisi o alo Samoa i le WWE le o le a mai moai a fio mai tatou nei LA o to uma te wa ke lo foi ko ke ngofo LA ai le tutupu nei me fa peni taimi fo to sisi nga fu wona i va fu mai le fa nau fa mata fa yele ma wala va go ko ko ngi ticket le halu e maka le WrestleMania sa ale la fa tato stage e fa tato malai pi i fo le stage to tonu ya a wa the show matautia e fa ko le ngi ko mala ka mo Mr. Falai asolua ono le tayao a mata tato ka longa kirikiti ai tau walunga i leono i la fiafi ia i mor sailinga o tau sala ma manaia au kirikiti. A so lulu fa pena vo i ono i taiao a mata ta alonga kirikiti fa Samoa. Ta leono i la fiafi fa fiafianga su i fifiloi a le Sausiva Group ai fa pia fo i le Major Vibes. Tama le pi or kongseki vo i le I Love Samoa. Le pe pese i alo matautia o le tunu uinei. Le ala le Major Vibes. Le sa tu e fai le so tona i le umu pa le fiafio le so lulu. Aso tofi ta longa kirikiti foi ai tau longa le ono le fiafi ia i le Little Miss Pageant. Ia po le tau wanga tau sala te neti laiti. Ia i le fiafi le i le so tofi. Aso voreile ia e finals ai ta longa kirikiti. Ia ma tau longa le ono le fiafi le tau wanga tau sala sa ilingo tau sala e matutua la le. Ia po le mistu lai mo Samoa. A so to nai ia o le tufa ngā whailonga. Ia ma wha mai ai fufuanga. Ia ai tawalunga i loa i le posiva. Posiva la vaia mo le tawalunga i no fufuanga o le sisi ngā fua. Lono inga. A whaioa i nei California, ia manisio steti tau la talata. It's a full-on week of entertainment. Tātou fia a fioma tala au mai. Ia ole a oto mfasala watu fo ia le tātou tau te iai. Ia nisio tātou whaafiafianga, nisio tātou talonga i le aso. Ia wāre wha moe tula i mo Samoa. Ia, ma le aso soifua le aso whanau whaiu, talo wha.
Titi amisi te ule asofa na ia le na toi tili mai ia stofi na ia tolua ka lo fai koloa. Ia o le aso soifua o le tamaitai au le nei o lona lua tau sanga happy second birthday Sarah Miriama Ntongiai au mua. Ia o le afine po le alo o le granddaughter. Ia o le sunga ia tau. Ia inai Bay Area. Ia o le atoanga o lona lua tausanga ia tamaitai. Ia Zera Miriama Tongiai au mua. Ia maruia te le lo waso whanau. Ia i le aso o te loa o le aso sa o atae au le aso sumanu o koi Amerika. Ia elang o le aso sumanu ngia mako New Zealand. Manuia lo waso fua. Ia o te loa na paula nā ma le toe whamanatu lava o na ia tātou a. Oh yes. Whaalau i loa ma tātou whapitoto sisila mai. Ia i le tūlanga o le SMI hardware ma tātou whapitoa. Ia o tātou e malulu. Ia ma tūlanga e o tau sila mai ai. E malulu air conditions. Ia ma tūlanga. O kama fo ia mwhaianga whawewela fo ile heat pumps i tutonu o tau maota malawa. Ia tau le nā o tau sila hatu iai. Ia la fo maua le tātou hardware ale SMI i Samoa i poru male motu tele sa la fai. Ia o le tūlanga le tātou vai o le esi, vai o le alo avoka, vai o le sasalapa. Ia vai o le ngungu o manu i ai nei awali o le au pipi tala ia masi o nai. TL marketing. Ia e te ora e te maua haiso o se vai le nei. O le mga iuhi. E le ngi whangu vai fo i le liquid. O le pauka. Ia le tamale e sefe le lei. Ia i lona pepa le nā ua pek le lei. Ia whaafsota i le tātou TL marketing. Ia pete message mai fo i le tauta iai. Ia monisi o whamtalanga. Ia te lona pauna o nei vaenga whaupopo tuai ma wha manatu a le tātou ainga fast i au kilani. Manatua o leo matoe tolo pō le tātou whanatanga ni tue whaile aso sa nei. Ia se ia maupopo matoe fōi uma mai niso le au malanga. Ia ono o tāwha whaupia i Samoa. Ia ono toe longo pui li ilia. Ana gata fōi lea le ainga fast mai Sydney au si Talia. Ia wafo ilo tau wha moe moe o lo loma e peo na tu inatu le aso da nafi. Ia o le tu langa na wafo ile nā. Ia e peo na longo pui li ia ile pa ia mane mamalu o si o tātou. Turu. Ia le ia taua. Pato whaatu langa o lela walu. E to ai tau nuu maisia mato o malanga le strong tower la e. E lungo le ala le temini tilo le to me mauto ai tau nuu mai nei Victorville. Ia ai ona o le aso lulu nge mako. Le aso lulu nei. Ia na waso tofi o tau o te loe le sta por kalame le sfarile. Ia o te loa mawana o to tonga ma. Ia i fufuanga foi o lo tupu nei. Ia o le hafa alwa tula vai lungo le tatu social media le tatu te iai. Ia. Ai la. Fa ma vai atu Samoa o le tatu kolosi. Mo le remainder o le tatu por kalame. Ia i lunga o le tatu fortanga le pale mene. E fa au wai i lunga le tau te iai. Ne vanga le viafi. Lofa te lea tu mo o lua le uso tu lau o lua suafa. Tama le lei. To anga le lotu. I le nei vaenga o le weekend. Lofa koe a whalai uso. Ia. Lea lava i rei fo i mai whalai tanu nānu an le lantai. Ia lofa te lea tu. A soi fuenga. Ia.